Bio je jedan od najelitnijih srpskih oficira, učesnik najvažnijih istorijskih događaja u Srbiji od Majskog prevrata do Sarajevskog atentata. Pogledajte video do kraja i saznajte o kom zaboravljenom junaku je reč. Nakon nepunih mesec dana od čuvenog Sarajevskog atentata, u kome je Gavrilo Princip ubio austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda, na adresu srpske vlade stigao je ultimatum. Austro-ugarski ultimatum, koji je upućen jednoj državi od strane druge države, smatrao se jednim od najtežih ultimatuma u istoriji. Ultimatum je sadržao 10 tačaka, od kojih su se 2 direktno odnosile na jednog srpskog oficira koji je imao zvanje vojvode. Druga tačka ultimatuma glasila je da se momentalno raspusti organizacija Narodna odbrana, dok se u 7. tački traži momentalno hapšenje srpskog oficira koji je ujedno i osnivač Narodne odbrane. Kada je saznao da je on deo austro-ugarskog ultimatuma, odmah odlazi kod svog pretpostavljenog i sam se prijavljuje za pritvor, uz molbu da pre odlaska u zatvor trajno uništi celokupnu poverljivu dokumentaciju koju je držao u svojoj kući, što mu pretpostavljeni bez pogovora odobrava. Nakon njegovog odlaska u zatvor, celokupna srpska i austro-ugarska štampa objavila je vest da je čuveni vojvoda uhapšen i prosleđen u pritvor. Ova vest odjeknula je kao bomba i dovela do ogromnih problema između redovne vojske i četnika. Vojvodina četa, razočarana i ljuta na odluku srpske vlade, prepuna iskustva u balkanskim i gerilskim ratovima, a sada izneverena, obučena u četničke uniforme, napravila je kamp i ulogorila se ispred zatvora na čelu sa čuvenim vojvodom Jovanom Babunskim. Njih oko 400, naoružanih do zuba, pod punom ratnom opremom, sa puškama u rukama, bombama i kamama oko pojasa, bilo je spremno da se do poslednjeg bori za slobodu svog ratnog saborca i komandanta. Stražari, vojska i policija koja je čuvala zatvor bili su prestrašeni pojavom četnika ispred zatvora, a njihov jedini uslov bio je puštanje njihovog komandanta na slobodu. Celokupna vojska i policija bile su pod velikim pritiskom, jer sukob sa već tada legendarnim Babunskim, Vladom Voskarom, Đurom Šarcem, Mustafom Golubićem i ostalim ratnicima, ovenčanim slavom u sukobima za oslobođenje otadžbine, nikome nije delovao kao opcija. Ministarski savet 26. jula donosi odluku da vojvoda bude pušten, uz obrazloženje da Austrijanci nisu podneli nikakve dokaze o njegovoj krivici. 2 dana kasnije Austro-Ugarska objavljuje rat Srbiji. Za vojvodu i njegove četnike to je značio ponovni odlazak na prve borbene linije. Ratni izveštači austro-ugarskih novina maltene su svakog drugog dana objavljivali lažne vesti o njegovoj pogibiji. U oktobru 1915. vojvoda je vodio svoj poslednji megdan. Kod Velikog Popovića, na 10 kilometara od Despotovca, smrtno je ranjen. Sahranjen je u Trsteniku, na tajnoj lokaciji. Kada su austro-ugarske snage zauzele Trstenik, dale su se u potragu za njegovim grobom iz straha da je on zaista još uvek živ, jer se u narodu govorilo da je tako. Mislili su ako nađu njegov grob, da će tako ugasiti mit o njemu. Do dana današnjeg ostala je tajna ko je odao grobno mesto slavnog vojvode. Koliki je strah izazivao kod neprijatelja pokazuje i činjenica da je na njegovu eshumaciju i identifikaciju u Trstenik doputovao specijalni agent peštanske policije. Njegovo iskopano telo bilo je fotografisano, a o tome je danima pisala austro-ugarska štampa. Vojvodini ratni drugovi nakon završetka Velikog rata 8. oktobra 1922.
preneli su njegove zemne ostatke na Beogradsko Novo groblje, gde je sahranjen uz najviše vojne počasti. Bila je ovo priča o najboljem elitnom srpskom oficiru, osnivaču narodne odbrane i Crne ruke, čoveku koji je za života bio mitska ličnost, a živeo je svega 35 godina. Neumorni borac za oslobođenje Srbije i nosilac mnogobrojnih odlikovanja za iskazanu hrabrost. Bio je to junak od koga je drhtao Bečki dvor, oslobodilac stare Srbije, legendarni četnički komandant, vojvoda i major Vojislav Voja Tankosić.